Akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je u ambulanti u Gornjem Kuscu. Organizovana na inicijativu Crvenog krsta Novog Brda i Crvenog krsta Gnjilana u saradnji sa transfuzijom krvi Zdravstvenog centra Gnjilane, akcija je imala za cilj prikupljanje dragocenih doza krvi za potrebe zdravstvenog sistema. Predstavnici Crvenog krsta Novog Brda i Gnjilana izrazili su zadovoljstvo odzivom građana i istakli značaj ovakvih akcija za snabdevanje zdravstvenih ustanova krvlju. Također istakli su važnost podizanja svesti o dobrovoljnom davanju krvi i pozvali su građane da redovno učestvuju u sličnim akcijama. Marko Stojanović, sekretar Crvenog krsta Gnjilane, rekao je da se ovakva akcija ne organizuje po prvi put. Da li je po prvi put da organizujete ovakvu vrstu akcije? Nije, naravno. Ovo nam je već par puta u nizu organizovanih akcija. Ove nedelje nam je svakako i nedelja Crvenog krsta. Juče smo imali akcije Zdravi stilovi života u medicinskoj školi u Šilovu. Danas smo organizovali dobrovoljno davanje krvi. Sutra pravimo pauzu, da ćemo od ponedeljka neke prikazne vežbe prve pomoći, to jest naša ekipa prve pomoći isto u medicinskoj školi, tako da nastavljamo niz akcija. Kakav je odaziv građana? Fenomenalan. Za sada imamo veliki broj ljudi koji su stigli, čekaju na preglede, isto čekamo veliki broj ljudi koji tek treba da nam stignu, kojima smo putili pozive, tako da vidjet ćemo. Davaoci krvi, među kojima su bili i stanovnici Gornjeg Kusca i okolnih sela, kažu da im ovo nije prvi put da daju krv. Da li je ovo prvi put da dajete krv? Ne, nije. Više put sam davao krv i tako nekako, ja da čekam kad će biti i nova akcija da bih ponovo dao krv. Zbog čega se odlučite na ovakav humani poziv? Ja ne znam, meni to nekako prvo je bilo da probam i onda svaki naredni put sam, bukvalno kao da sam jedva čekao da dam krv nekako. Osjećam se ispunjeno, fino mi je, osjećaj lepo, onako, prijatno. Pa humano je to uraditi neko dobro delo i smatram da ću da uradim nekome da pomogne. Prvi put da dajete? Ne, drugi put dajem krv već. Je li imate u planu da nastavite da... Da, dok sam živ, dok sam zdrav, naravno. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Gornjem Kuscu nije samo obezbedila neophodne zalihe krvi za Zdravstveni centar Gnjilane, već je pokazala primjer koji bi trebalo slediti jer samo zajedno možemo graditi humanije društvo.